Gol ango deryaçe ji bo kutleyên avên ku di çal û çixûrên li ser bejahiyan çêbûne tê gotin. Di heman demê de ji bo avên sekan ên di kortikan de tije dibin jî golik û bêr tên gotin. Herêmên ku gol lê hebin zêdetir xwedî avdaniyên bi qal û qirşên berbiçavin. Gol ango deryaçe bi piranî bi avên rû erdê û bin erdeyên tel, şîrîn, bixwe û sodayî ne. Sebebê cudabûna tama van avan, şert û mercên avhewayî, şiklê eraziyê, mezinbûn û kûrbûna wan e. Golên ku serçaviyên wan têr bin, avên xwe yên zêde, bi alîkariya pêlên xwe berdidin deryayan. Golên ku avên xwe berdidin deryayan, avên wan şîrîn. Golên ku avên xwe bernadin, bixwe û tel in. Ji bernameya jîngeh dem baş temaşevanên hêja. Em îro li Gola Hezarê ne. Em hatin Gola Hezarê taybetmendiyên golê û hin çavderiyên xwe ji we temaşevanan re pêşkêş bikin. Bernameya jîngeh dest pê dike. Niha em li Qeraxê Gola Hezarê ne. Gola Hezarê dikeve nav sînorê bajarê Xarpêtê. Ez înkî dixwazim besa taybetmendiyên ev Gola Hezarê bikim. Bi rastî li welatê me li Kurdistanê du golên me taybet hene. Yek ji Gola Wanê, yek ji Hezar e. Wekî behrên Kurdistanê em binav dikin. Ango deryayên Kurdistanê. Ev Gola Hezarê bi qasî 8 kilometre kare bi mezinî ferahiya wê û bi qasî em bêjin 22 kilometre dirêjî 6 kilometre dî ferahiya wê ye. Li gor ceribandinên demên borî ji 200 metre zêdetir kûrbûna Gola Hezarê ye. Di sala 1987 da dîsa testa avê hate kirin wê gavê seviya avê ketibûn enkî hatibûn 8 metreyê kûrbûna ciyê herî kûr. Lê niha ava golê dîsa zêde ye, yanî teqrîben nêzîkê 200 metre kûrahiya golê heye. Balkêşiyekî tiştekî taybetê din heye, di bin golê de bajarekî kevnar heye. Ev bajar tê gotin yê sed sala 11 ne. Dîsa li gol lêkolînên hatine kirin. Şopên 4000 sal berya îro hatine dîtin. Ew bajarên geldi bin avê de ye xwezayî ketiye bin avê. Yani felaketên xwezayî çêbûne. Wekî em bêje erdhêj çêbûye û ev av daya rû erdê ew bajar ketiye bin avê. Êca bajar bi qasî kilometreyê ku nîv derdora wî bi sûran honandî pêçandiye em bêjin. Bajarekî gelek kevnar e û taybetmendiyekî bajar adî jî heye. Di nav bajar de agirgehekî heye. Wekî tê zanîn agir ji bo me Kurdan pîroz e. Ew bajarê ji xwe navê xwe jî ji ew agirgehê digire. Wek hêz û ar. Yani hêza xwe ji ar digire. Hêzar bi demê re guher ye biye hezar. Em etkeliye pêş dedin ki bes ev taybetmendiyan nav û hîn tiştê jî bikin. Ev bajar bi taybet li Bakurê Kurdistanê bajarên dora wî bi kele honandî kêm kêmin. Wekî bircê Amedê Sûra Amedê jî yek ji van bajarên kevnar e. Êca ev bajarê li vê derê jî dora wî bi sûran bi qasî kilometrek û nîv pêşandiye ji
شونه اف گراوی لور همبر مخویات که حتی ناوندا نافچه خوخه او درجی اوی ددومه و امت کلیه پیش تا اینکه بس تایبتمندین گوله و هن شکل گوله ام بجن در دورا گوله روی کو ام بجن دارو برین کو هنجی ام بس ما بکن برنامه جینگه ددومه وکی ما بحثا ان تایبتمندین گولا حزاره کر از خوازم گردای به بحث کردن خو اوجی بجم شکل گولا حزاره دشبه سر فاطمه که انگو هفت خیرو که د شکل هفت خیرو که دایه لناوا گوله گراوه کی پجو گوسا خویاد که او گراو بدمره جارنا تکوه بن آوه جارنا جی تکوه رو آوه لی بتواهی ناکوه تایبتمندی اوی گراوی جی هیا لوی گراوی کروش کنه بدهان کروش کلور دجین اوی تایبتمندی او گراوه گلو او کروش ده سردمن بره دا لوی درمانه آنگو جد آلی انسانه و هاتنه بردان لور بخواه کدی دبن مزه دبن او تایبتمندیه که کروش که ویزی خیط بلکن براستی خیط بلکه موسا رش سپینه درفت هبویا و کلک هبویا اما دکارما در باسی گراویجی ببانه لی جبو او درفت متنه نها تنه ام بپی بحث کرنا گراو او کروش که نوی داره دمینن برنامه جینگه ددومه اما چافدریان خواب گوارا پار و بکن گل و روبار دکوون کاتگوریا آوین شیرین این پرگالا خوزایی. لرو عرده گلک گولن به تایبتمندی خو جهف جدا هنه. دناوان گولان ده ین هری بالکش گولن تکتونیکن. گولن تکتونیک ده انجام تفگرن رو عرده و قافیکن بن عرده ده شیبونه. اف گولن کو مجرا پیباس کرنه آوین کو دچالو چخورن دنابره دو چیان دا تجربونه را تیگوتن. گولن تکتونیک به پراهی ده انجام فریاکتن خوزایین وکه اردهجان دا چیبونه. اف گولن تکتونیک هما لهر ولاتی هنه. لباکور کردستان جی دو گولن تکتونیک هنه. گولا حزاره و گولا خوزاپینه. جبلی گولن تکتونیک هن گولن دنجی هنه. جیین کالکر آن زنارن بخوی بحالن را گولن کرستیک تنگوتن. آوین وان گولان تعلن. اف گولن بوی رنگی لولات ما کم هنه. پرانیا وان گولان لآلیه چیاین آسیای هنه. گولا حزاره لگور اردنگاریا خود دکوه نافبرا آمده و باجار خارپته دناف سینور نافچه خوخه دایه جخواه اف در وک قطع اردهجه یا مزن لوی داره هیه وکی سال 2020 دا جی نافچه خوخه اردهجه که پیکات جخواه وکی مدست بگی دا بس کرد چه بونا گوله تا انجام اردهجان دا اردهجه که دا چه بیه اجا اف در هرچی خواست لسر باجار خارپته به او خواست نزی آمده یجی نزی امبج ملات یجی و باجارن وکی در دوره یجی به طایبت گلن آمده لوی داره آن ملات یه کسی انگو امبجن روشاوان علی آبوری دا خورتن لوی درش خواه آواهیان چید کن می هاوین تینا لور وک سیرانگه بکارتینن امبج خانیین وکی هاوینی شخار چید کن تعطیل خواه لوی دارید که شخار کردستانه دا جیم وسط طایبت هم گولا حزاره و یک جی گولا وانه لوان درانه سیرانگه کردین و سیرانگه خوشفت کن
بقاسی 120 کیلومتر جی آمده دور 30 کیلومتر جی خارپته و 130 کیلومتر جی جمالتیه دوره دناوا سینوره نافچه خوخه دایه دیسا لهمبر من الملي باشور گوله چیای هزاره و باکور جیم چیای ماستر هی دو چیان کلیم پیشته از بحثا تایبەتمەندی وان چیان جم درباره وان از روایت کی هی از بحثا ویجی بکم و در دورا گوله چند گند هنه اف گند جی هن گندن خوخینه هن معدن نه گریدای ناوندا خارپتنه اف گند نها املینن گند خاتون جراته گوتن دیسا گند کی قزل تپک لور لروقال هيا و گند زوه دیسا لپیش هيا یک جی گند بریوان بالکشه گندن و درجی ناویوان ناوی جنانن جخوا روایت اگر درباره لور دسته گوتل سر جنه از کلیم پیشتا بحث بکم لروقال چای ماسترجی گندن گریدای ناوندا خارپته چند حبجه هنه یک جه گنده گنایه یک گوما آلوشه و یک جه گنده سبگانه او جد کهون باشوره گوله وک اردنیگاری مگوت دورا دچیان ده اف گولا هزاره یا تایبت آب کردستان باکور اجا امد کلیم پیش دا هنکی بسا اف آب هوایا و داری و ام بجن دارو برن هاوردوره جی امه بکن برنامه جنگه ددومه بله تماشاوان هجا وکی ما دسپکی داجی بحث کر حوجه ام هنکی بحثا ناو گوله و او روایتا درباره گوله دا ته گوتن اینکی کرتاسی به جوارا بکن گوله هزاره وکی دسپکی داجی گود ناو خو جهازی و آگر دگره هزا آگر هزار بدمره بوی هزار اجا روایتا ته گوتن بری وقتان لوی داره گندکی هبویه جنه کی دوجانی دچه گند لگور هن روایتان دبیجن آب هن دبیجن نان هن اکشی دبیجن خوی خواستی جگند لی کسی او پیدویه وی نه آنی نجی تن مالکی خانیه کی بج مالکی او پیدویه وی بجیتینه و اف جنکا دوجانی نفر دکه دبیجه از هیوی دکم اف گند بکه و بن آوی و از جی ببم تحت لهاوردوره وکی اف چیاین در دورا گل هزاره جی جخوا دما مرو لید بینره چیای هزاره و چیای ماستره هر دو جی دشبن وک جنکی دوجانی روایتا درباره گل دا جی تی بحث کرن اوه وکی مگوت تکلداری روایت گندن هاوردوره جی پراهی ناوه خواه جناوه جنه دگرن بله تماشاوان نیجان هاجی لهاوردورا گولا هزاره از اینکه چاودریان دکم لور گلک دارن کوناره جی هنه اف دارا آسن داره لدورا گولا هزاره گلک داره مساهنن جبلی داره آسن داره لروکال همبر داره چامان جی گلکانه اشخوا اف هره میکی چاندنیا ام بیجه داره چامان جی دکن
هم جبو هم چامه داتینه هم دبرن جبو پیدوین آنگو هاوردوری بن یعنی بجیتینن اجا اف دارا چامه جی شی دارا اوه جی دارا آسن دار جی وک چتال چه بیا دبر دا جی هلینا کتکتوک هیا آنگو چینق رو جرا تگوته هلینا ویه جخال در دورا گولا هزاره بدهان چوکنه یعنی دهمان دمیده گولا هزاره راوستگه ها چوکن کوچبره جی به تایبت از دخوازم لور هنکی بسا تیر ماسیگر بکم وقت تیره که ماسی انجره دبیجن ماسیگر او تیر لور داره راستی هلینا ویجی هاتن هنکی تایبتمندیه وی و تایبتمندیه انسانان دشبه هب چونکه انسان چوا یک حسکریش خوره دبینه زواج شد کن ربازا او ماسیگر جی همان ربازه اولی دو تیر هفدو ناس دکن به هفدو را بریاره هوال تیه ددن او دست پیکرنا هلینه شد کن یا می برپرسیار هلینه او چلانه یا دجی برپرسیار خوارن آوانه تیر ماسیگر تایبتمندی او تیر جی اف تیر لوی هرمه هیه چونکه به تایبت لجیه گول هبن او تیر بجید به و لدردورا گوله گلک اوجی هنه دکلیه پیشته اگر درفت چه به امهی که جوارا بس او قرام و قامیشن هاوردورش کد چونکه اف در به آوایی که امکاره بیجن جینگه ها بدهان چوکانه اینکه جی از بس اف چوکن در دورا گولا هزاره بجید بن اینکه ناوی وان جوه تماشاوانا را ببیجم وکی ام بیجن کو هیا دیسان مریشکا چیایی هیا وکی چوکا سیمانوک هیا چوکا سلیمانی دیسان چوکا رشک قینقلک مشتوک هر وها قجدوک رشک اف رشچلین مزن هنه دیسان لوی هرمه جورین وان چوکان گلک هنه جبو اف چوکان جی ام بیجن هلین خواه چه کجین او کادا گه هلین چکن هیا لوراجی ام دکارن در دورا گولا هزاره وک جینگه ها چوکن کوچبرجی راوه بکن اونها از وسا وکی من قاسک بره بسا هلینا تیر کر تیر ماسیگر هلیناوی لور هی از بر هلیناوی و نهادشم از دخوازم هیکی هلینی بدیتباری بجی بوه تماشاوانا نشان بدم بله انها لسر اف داره همبر هلینا او تیر ماسیگر هیا وسا لجور لجیه کی بلند هلینا خواه چید که جار نجی اف تیرین از پی بست کم لسر وکی لگلگان شخوا لگلگ جی قاز و وردک جلوه داره هنه وکی لگلگان لسر داره جیران فلان جی هلینا خواه چید که هلینا خواه جی بقال و خرشان چووان چید که وسا تیتلکا داره نها هلنا خواه چه کریه مخواست از هم دیتباری هم جی به بحث بکن برنامه جنگه دومه بله اینها جی از هاتم مثلا جیه که هاوردورا گوله افدارن سپینداران لوی داره هنن خواستک برجم بس کرده بون لوی که خویا دکن دارن وی داره براندنه اوه قاده جوخه ده هر برنامه دم باله دکشین سر بخوازای را دوی انسان زیده نلیزه چونکه او گوارتنا خوازای دوی خواب خواه خوازا خواه بگوهرینه تما انسان بخوازای را بلیز خوازا تنه دبه نها جی وک لبر چاواجی خویاد که دارن وکی
darên asindar dibêjin. Ev darana birandine. Baş em bêjin darê çamê bin ew ji bo serban filan kirine yan ji bo dîrekê ceyranê filan bikar bînin. Rê têdaye lê ev darana ne ji bo wê armancê wek şexsî xwecihiyên vê derê birandine. Yani lazim e em ki li xwezaya xwe xwedî derkevin. Yani em xwezayê wek çavê xwe bidînin. Em wek çavê xwe li xwezayê binêrin. Çünkü em û xweza têkildarî hebin. Temaşevanın hêja evana ew ê ne? Evana kamirin bi navekî din qamiş jî tê gotin. Derdora golan hema dora her golê bi qamûşan honandiye. Ece ev kamirin vana taybetmendiya vana heye dixwazim behsa wan bikim. Ew kursiyên roniştinê tedî têne çêkirin, ew bi vana diyarê wan têne kirin û ya dijî di serdemên berê da pêvana selek de hate çêkirin. Ev ê em bêjin selekê ge hêkan bikinê yan jî em bêjin pê sergîna bin heywanê xwe bavêjin wisa li dorê dilefînê. Ev û ji darê biyan ji şivê darê biyan û kamir. Ji xwe ev ciyê kamir zêde hebe dibêjin kamirgeh ji wê derê re. Cureyekî qamişê ye. Ji xwe nav xwezayê da nêr û mê tim heye. Ece ji bo kamir û qamişê jî ew em kare bêje nêr û mê. Tiştekî taybet e nayê qetandin wisan zexme bi qasî kindir zexme. Meha eva gem qetan jî ew ji bo nav avê da riziya bûn. Wisan kurtasî be jî min xwest ez înkî behsa ev kamirên derdora gola hezarê jî bikim. Cureyekî balkêş e belkî niha di serdema me îro da zêde ev taybetmendiya xwe onda kiriye lê dîsa jî sepet û selekên bi kamir û qamişan tên çêkirin hene ew çand hê jî nemiriye hawrdorê li vir derdora gezînê heta naçeya xûxî û gundê derdorê jî ew çand tê jiyandin. Bele temaşevanên hêja ev li pişt min jî hinkî avahiyên xuya dikin. Ew avahî jî wek tesîs li vê derê hatine çêkirin. Wekî li her derê ciyên taybetmendiyên xwe hebin ji alî desthilatdaran ve wek ciyê rantê têne bikaranîn. Dora gola hezarê jî bi heman rêbazê tesîs hatine çêkirin. Wek em bêjin hotêl hatine çêkirin. Se keştî û kelek hene li ser avê însanan digerînin heq û evêjwansî wekê tên seyrangehê havînan bi taybet wek tesîs çêkirine hemû bi peretî têketine avê û filan bêvan dikin. Enkî wî alî da jî
کلا ما گرانه براستیجی هر دره اردنگاریا ما هر دره خوشینه کن اردنگاریا جغرافیا ما پیلیست کردن هیه لازمه اره در دورا وان جیم وسا اینکه تیسین باش بینه چه کردی لی نجبو برجامدی او رانته دوید چارچوبه خدمت جبو گلدا او تشت بینه کردن اجا ام اقوا برنامه جنگه ام چیت کرد گره ما گشت ما چیت بن ام راست پکاتای کی وسا نهاتنه براستیجی جی خمگینیه افجی دوی معروف پیباس بکه بله تماشاوانین هیجا ام ایرو هاتن گولا حزاره یا خارپته ما بس هن تایبتمندی و چاودرین خواه در دورا گولا حزاره جوه تماشاوانان را پیشکش کرد هیوی دارن برنامه کی لگور دلی و چیویه بوان هستو رامانان ام هاتن داویا برنامه جنگه هی حتی برنامه کی دن لگواره کی دن جنگه کی دن بخاطره و بمینن خوشیده